ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Ғунчагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. баргузории иҷлосаи сеюми маҷлиси вакилони халқ дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе. Баррасии масъалаҳои муҳим дар ин доира. раванди корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳраку маҳаллаҳо. таъмири як кӯча дар ноҳияи Фирдавсӣ. нақши журналистикаи муосир дар рушди ҷомеа ва масъулияти иҷтимоии рӯзноманигор. ташкили ҳамоиш дар Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода. масъулини ноҳияҳои шаҳри Душанбе иҷлосияи ноҳиявиро ташкило баргузор намуданд. зимнан дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино иҷлосияи сеюми маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Сино давати ҳафтум баргузор гардид. иҷлосияи сеюми маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе давати ҳафтум таҳти раёсати роҳбарияти ноҳия баргузор шуд. дар он муовини якум ва муовинони раиси ноҳия, роҳбари дастгоҳ, мудирони шуъбаву бахшиҳо, вакилони халқ, роҳбарони муассисаҳои маорифу тандурустӣ, имомхатибон, раисони шаҳраку маҳаллаҳо ва дигар сохторҳои марбута ширкат варзиданд. рӯзномаи иҷлосия аз рӯи 4 масъала: татбиқи ваколатҳои вакилони маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, омодагии соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ноҳияи Сино барои фаъолияти мунтазаму самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026, барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 ва тасдиқи қарорҳои раиси ноҳияи Синои шаҳри Душанбе баррасӣ шуд. доир ба масъалаи омодагии соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ноҳияи Сино барои фаъолияти мунтазаму самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 гузориши масъули ноҳия шунида шуда, таъкид гардид, ки корҳои омодагӣ дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, тибқи нақшаи чорабиниҳои дахлдор ба роҳ монда шуда, раванди иҷрои онҳо дар доираи ситоди доимоамалкунанда таҳти назорат қарор дорад. раиси ноҳия пас аз шунидани ҳисобот ба роҳбарони соҳаҳои гуногун аз ҷумла муассисаҳои таълимиву томактабӣ ва тандурустӣ ҷиҳати тақвияти корҳои омодагӣ, инчунин ободу зебо гардонидани кӯчаву хиёбонҳои ноҳия, таъмири роҳҳои маҳаллӣ ва протоколӣ, тозагии муҳити атроф, фарҳанги шаҳрнишинӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба ин дастуру супоришҳои мушаххас дод. дар фарҷоми иҷлосия як қатор қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе иҷлосияи сеюми маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Шоҳмансур давати ҳафтум бо баррасии муҳимтарин масъалаҳои иқтисодию иҷтимоии ноҳия баргузор гардид. шарҳи бештар аз раванди ин тадбири муҳими сиёсӣ омода шудааст. дар кори иҷлосияи сеюми маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Шоҳмансур, вакилони маҷлиси вакилони халқи ноҳия, муовини якум ва муовинони раиси ноҳия, роҳбари дастгоҳи раиси ноҳия, мудирони шуъба ва бахшҳои дастгоҳи раиси ноҳия, роҳбарони воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроия, сохторҳои қудратӣ, директорони муассисаҳои таълимӣ, мудирони муассисаҳои томактабӣ, раисони шаҳраку маҳаллаҳо, имомхатибони масҷидҳои ҷомеъ ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. иҷлосия мутобиқи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дар асоси қарори раиси ноҳия баргузор гардид. дар асоси протоколҳои ҷанббастии натиҷаи интихоботи вакилон бар эвази вакилони хориҷшуда дар ҳавзаҳои интихоботии рақами 3 ва рақами 37 маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ваколати вакилони навинтихоб гардида Собирзода Атур Ҷурабой ва Юсуфзода Бахтиёр соҳибназар аз ҳавзаҳои интихоботии рақами 3 ва рақами 37 тасдиқ гардида ба кори худ шурӯъ намуданд. дар ҷараёни кори иҷлосия ҳисоботи муовинони раиси ноҳияи Шоҳмансур ҷиҳати омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 оид ба амалишавии барномаи давлатии маҷмӯи рушди тарбия ва маърифати экологияи аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар ин самт ва ҷиҳати иҷрои барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе барои солҳои 2020-2025 ва рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия шунида шуда, онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. инчунин қарорҳои раиси ноҳияи Шоҳмансур тасдиқ гардиданд. дар интиҳои иҷлосия дар асоси масъалаҳои муҳокимашуда аз ҷониби роҳбарияти ноҳия ва масъулини дастуру супоришҳои мушаххас дода шуда қарорҳои дахлдор қабул гардиданд.
дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе иҷлосияи сеюми маҷлиси вакилони халқи ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе давати ҳафтум баргузор гардид. Дар ҷараёни он масъалаҳои муҳими хоҷагидорӣ баррасӣ гардид. дар раванди кори иҷлосияи сеюми маҷлиси вакилони халқи ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе роҳбарияти ноҳия, вакилони ноҳиявӣ, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи раиси ноҳия ва мақомоти иҷроия иштирок намуданд. Аз рӯи тартиби баргузории иҷлосия дар он масъалаҳои гуногун баррасӣ шуда, қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. аз ҷумла гузориши раиси комиссияи ноҳиявии интихобот оид ба интихоботи вакилони маҷлиси вакилони халқи ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе ва тасдиқи ваколатҳои вакили маҷлиси вакилони халқи ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе аз ҳавзаи интихоботии рақами 32 дар бораи ворид намудани тағйирот ба азайнумоҳои 2 ва 6 қарори маҷлиси вакилони халқи ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе аз 14 марти соли 2025 дар бораи таъсиси комиссияҳои доимии маҷлиси вакилони халқи ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе давати ҳафтум интихоби раис ва аъзои онҳо ҳисоботи муовини раиси ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе ҷиҳати омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 дар ноҳияи Фирдавсӣ оид ба рафти амалишавии барномаи давлатии маҷмӯии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 ва рафти иҷрои нақши чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар ин самт шунида шуд. Аз рӯи ҳамаи масъалаҳои рӯзномаи ҳисоботи дахлдор шунида шуда, онҳо мавриди таҳлилу баррасии ширкатдорон қарор дода шуд. вобаста ба ҳамаи масъалаҳои дар рӯзномаи дарҷ гардида бо овоздиҳии вакилони халқи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе қарорҳои якдилона қабул карда шуд. роҳбарияти ноҳия дар охир дар самти вусъати корҳои ободонию созандагӣ ва ҷонок намудани фаъолияти соҳавӣ ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дода ба ҳозирин барои иштирокашон изҳори миннатдорӣ баён намуданд. дар шаҳри Бокуи ҷумҳурии Озарбойҷон нахуст намоиши байналмилалии осорхонаи миллии Тоҷикистон таҳти унвони олами гулдузии тоҷикон ифтитоҳ гардид. матлаби навбатӣ бо пайгирии ин чорабинӣ омода шудааст. бо ташаббуси муассисаи давлатии осорхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади муаррифии ҳунари волои гулдузии тоҷикон ҳамчун ҷузъи муҳими мероси фарҳанги миллӣ дар осорхонаи миллӣ Қолинҳои Озарбойҷон намоишҳои олами гулдузии тоҷикон баргузор гардид. дар маросими кушодашавии намоишгоҳи мазкур намояндагон аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Озарбойҷон, намояндагони осорхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири фарҳанги ҷумҳурии Озарбойҷон, корпусҳои дипломатии дигар кишварҳои муқими Озарбойҷон ва доираи васеъи ҳаводорони ҳунари воло ширкат варзиданд. дар оғози чорабинӣ меҳмонро ҳунармандони давлати мизбон бо иҷрои рақсу суродаҳои тоҷикона истиқбол намуданд. директори осорхонаи миллии Тоҷикистон иштирокдоронро барои тамошои ҳунари волои тоҷикӣ даъват намуд. ҳунари гулдузӣ яке аз қадимтарин ва зеботарин шаклҳои ҳунари ороиши амалии миллати тоҷик ба ҳисоб рафта, дар он ғояҳои зебоипарастӣ, орзую афкор ва арзишҳои маънавии мардум таҷассум ёфтанд. пеш аз ҳама мақсад аз ташкили ин намоиш ин муаррифии мероси таърихии мо, муаррифии ҳунари аҷдодии чеварони мо мебошад ки имрӯз бояд фикр мекунам тамоми аҳли ҷомеаи ҷаҳон бояд аз бузургии ин ҳунар маълумот пайдо намуда бошанд. вобаста ба ин ганҷинаи бои осори чеварони чирадаст аз шаҳру ноҳияҳо ва минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон Хуҷанд, Истаравшан, Кӯлоб, Панҷакент, Рашт, Бадахшон ва ғайра бори нахуст ба тамошобинон дар ҷумҳурии Озарбойҷон пешкаш ва муаррифӣ гардид. мо бисёр шод ҳастем ки имрӯз шоҳиди он гаштем ки дар пойтахти Озарбойҷон дар шаҳри Боку имконият пайдо шуд то ки мо намоишгоҳе баргузор намоем бо номи олами гулдузии тоҷикон. мо бисёр ифтихор дорем аз ин, чунки дар ҳақиқат миллати кӯҳанбунёди тоҷик бисёр ҳунари волое дорад дар духтани сӯзанӣ, чакан ва дигар намунаҳои гулдузӣ. ва ман боварии комил дорам ки меҳмонони пойтахти Озарбойҷон, шаҳри Боку ва истиқоматкунандагони шаҳри Боку таъссуроти бисёр баланд мегиранд аз тамошои намоишгоҳе ки ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаш намуда истодааст.
дар намоишгоҳ зиёда аз 50 намуд гулдузии нодир аз фонди тиллоии остурхонаи миллии тоҷикистон ба маъраз гузошта шуданд. сӯзанӣ, чакан, попурӣ, болинпӯш, сӯзании хурд, миёнбанд, ойнахалта, зардеворӣ, дастархон ва дигар намудҳои ҳунари суннатии гулдузӣ. Сегодня в Национальном музее ковра открылась замечательная выставка, очень редкая, уникальная выставка «Мир таджикской вышивки». Эту выставку мы ждали очень давно, потому что в мае этого года прошли с триумфом Дни азербайджанской культуры в Таджикистане. И мы выставляли наши ковры 18, 19 и 20 века в Национальном музее Душанбе. Наша выставка встретилась на ура, и там было решено, что по возвращению мы обязательно покажем таджикскую вышивку азербайджанскому посетителю музея. намоишгоҳи олами гулдузии тоҷикон саҳми муҳим дар рушди муколамаи фарҳангӣ миёни ду кишвар мегузорад ва идомаи анъанаи мубодилаи фарҳангии дуҷониба ба ҳисоб меравад. намоиши олами гулдузии тоҷикон то 25 октябри соли ҷорӣ идома меёбад. дар толори донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода вохӯрии судманду илҳомбахш миёни устодони варзидаи соҳаи журналистика ва донишҷӯёни ихтисоси журналистика баргузор гардид. дар чорабини рӯзноманигорони собиқадор муайққони соҳа ва омӯзгорони варзидаи журналистика ширкат варзида таҷрибаи пурарзиш ва андешҳои муфидро ба насли наврасу эҷодкор мубодила намуданд. мавзӯи вохӯрии нақши журналистикаи муосир дар рушди ҷомеа ва масъулияти иҷтимоии рӯзноманигор буда он муҳтавои амиқ ва бисёрҷониба дошта дар рафти он масоили муҳими касб аз ҷумла этикаи рӯзноманигорӣ, нақши васоити ахбори омад дар ташаккули афкори ҷомеа, мубориза бо хабарҳои бардуруғ, аҳамияти таҳқиқоти журналистӣ, истифодаи дуруст шабакаҳои иҷтимоӣ ва зарурати забони ноби адабӣ дар васоити ахбори омма ба таври густурда мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. استادان کارشناسان دانشجویان با مطالعه عمیق ادبیات کسبی، بلندبرداشتن مهارت تحلیل، تجربه آموزی در وسایط اخباری عامه و تشبث‌های ایجادی تشویق نمودند. همزمان به سوال‌های سرشمار دانشجویان پاسخ‌های مفصل و سازنده داده شد. گفتند به مورد است که چنین ملاقات‌ها نه تنها یک پلتفرم مبادله تجربه می‌باشند، بلکه پل مستحکم میان نسل استادان کسبی و روزنامه‌نگاران آینده‌اند. آنها به جوانان نیرو، انگیزه و راهنمایی واقعی می‌بخشند تا رسالت راستین روزنامه‌نگاری را عدالت‌جویی، راستگویی و خدمت به جامعه را به دوش بگیرند. با هم به سوی سازندگی و بنیادکاری زیر این شعار در دایره 400 روز تشبثکاری اقدامی حزبیان پایتخت با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه فردوسی از جانب وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه از حوزه انتخاباتی رقم 70 بیش از 1 کیلومتر راههای حدود محله قوشتپه 2 ناحیه اسفالت پوش کرده شد. گزارش در این خصوص. در دایره اکسیه عمومی ناحیوی کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه فردوسی تحت عنوان با هم به سوی سازندگی و بنیادکاری 400 روز تشبثکاری اقدام حزبیان پایتخت و عملی کردن برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان برای سالهای 2025-2023 با افتخار جشن عمومی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان وسعت کارهای سازندگی و بنیادکاری با اقدام وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه از حوزه انتخاباتی رقم 70 عابدزاده عابدجان نزدیک به 1 کیلومتر راهی محله قوشتپه 2 ناحیه فردوسی اسفالت پوش کرده شد. در دایره دستور سپارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وزیر سیاست آبادکارانه محترم رئیس تصمیم گرفتیم که نزدیک به 1 کیلومتر راه محله قوشتپه 2 ناحیه فردوسی را اسفالت پوش نماییم و ما در آینده نیت داریم که راه‌های دیگری که با تعمیر نیاز دارند در محله مذکور نیز اسفالت پوش نماییم و ما جوانان وعده میدیم که در آینده بهر پیشرفت آبادی وطن عزیز شهر دلارای دوشنبه هر چیزی که از دستمان میآید رو دریغ نداریم و همیشه بهر آبادی این سرزمین خود سهمی با سزای خویش رو گذاریم.
یادآور می‌شویم که اقدام‌های حزبیان در پیروی به هدایت‌های رئیس معظم حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان محترم امومالی رحمان و تشبس‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی بوده، چنین تدبیرهای آبادانی من بعد نیز روی دست گرفته شده با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 6 کیلومتر راه‌های حدود محله‌های قوشتپه 2، دهقان‌آباد 2، 3 و алачабофи ناحیه فردوسی نیز مرحله به مرحله راه‌اندازی می‌گردد. باید قید کرد که چنین حشرهای دستجمعانه را حزبیان شعاری همیشگی نموده سهم خویش را در آبادانی و سازندگی، رنگ‌وبارکنی و سنگ‌فرش‌کنی، تازگی و آزادگی و نهالشینانی و سبزکاری در حدود شهرک و محله‌های ناحیه فردوسی تشکیل و برگزار می‌نمایند. در مجموع تا امروز از جانب اعضای جانبداران حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان، وکیلان مجلس وکیلان خلق شهری و ناحیوی نزدیک به 30 کیلومتر راه‌های حدود ناحیه فردوسی سنگ‌فرش و اسفالت پوش کرده شدند. مورد ذکر است که چند پیش در مجلس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه فردوسی با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان جهت وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی، رنگ‌وبارکنی و سنگ‌فرش‌کنی، تازگی و آزادگی و نهالشینانی و سبزکاری در حدود شهرک و محله‌های ناحیه اکسیه عمومی ناحیوی آبادانی تحت عنوان با هم به سوی سازندگی و بنیادکاری قرار دخلدار قبول گردید. تدبیرهای آبادانی و سازندگی در ناحیه شاه منصور پایتخت نیز امروز در سطح ضروری تشکیل و برگزار کرده شد. در روند کارهای آبادانی حزبیان ناحیه نیز فعالانه سهم گذاشتند. در حاشیه دستور و هدایت‌های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان محترم امومالی رحمان و طبق دستور و سپارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی جهت گسترش بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی، تازگی و آزادگی و سبز و گلپوش گردانیدن حدود پایتخت کشور با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه شاه منصور در یکجایی با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در حدود کوچه عینی و خیابان رودکی با جلب کمیته و تشکیلات‌های ابتدایی حزبی و دیگر تشکیلات و مؤسسه‌های حدود ناحیه شاه منصور حشر و شنبگی‌های دستجمعانه دایر کرده شد. در هفته برگزاری شنبگی‌های بالاذکر، حشرچیان اطراف بیناهای مأموری، کوچه و راهروها و راه‌های پروتکلی را تازه و آزاده نمودند که در این روند مسئولین کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه، کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه شاه منصور و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور نیز در برگزاری شنبگی‌های مذکور شرکت ورزیدند. باید قید نمود که مقصد از برگزاری اقدام مذکور این پیروی به دستور و هدایت‌های رئیس معظم حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان محترم امومالی رحمان و استفاده ثمراناک هر روز برای تازه و آزاده کردن منزل و کوشانه خود، کوچه و محله‌های زیست آباد و زیبا و آزاده گردانیدن شهر عزیزمون میباشد. باید گفت که ساکن پایتخت بودن نه تنها مایه افتخار بلکه مسئولیت بزرگ است. از این رو ما ساکنان پایتخت باید فرهنگ شهرنشینی را رعایت کرده با تازه و خرمگردانی و نهالشینانی و سبزکاری قلب مقدس تاجیکستان شهر دوشنبه را تازه و آزاده نگاه داریم. چنین عکس تازگی در باغ‌های فرهنگ و فراغتی به نام ابا عبدالله رودکی و صدرالدین عینی با اشتراک ناظران سبز مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 ناحیه اسماعیلی سامانی به راه ماندند. در این روز حشرچیان به تازه نمودن داخل و اطراف باغ از علف‌های خودروی، خزان‌ریزه‌ها و ظرف‌های پلاستیکی مشغول کار بودند. مورد به ذکر است که با مقصد سهمگذاری در کارهای سازندگی و سبز و خرمگردانی در دایره نقشه چوبینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اسماعیلی سامانی هر هفته شنبگی‌ها تشکیل کرده شده، شماره زیادی ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون جلب کرده می‌شوند. با اطلاع مسئولین کارهای سازندگی و آبادکاری بهر باز هم تازه و آزاده نگاه داشتن دوشنبه شهر زمینه مساعد فراهم می آورد و به سیمای آن زینت دیگر زم می نماید. مؤسسه های تعلیمی حدود ناحیه اسماعیلی سامانی نیز از تدبیر مذکور در کنار نبوده هر هفته به شنبگی می برایند و بهر تازه کاری در تلاشند. جهت اجرای دستور و سپارش‌های رئیس شهر دوشنبه بهر نگاه داشتن تازگی گرد و اطراف بنا و کارخانه، کارمندان و رهبریت مؤسسه شبکه‌های گرمایندگی شهر دوشنبه شنبه گذراندند. در این تدبیر آبادانی مسئولین و متخصصان بخش‌های گوناگون ساحه گرمایندگی پایتخت اطراف کارخانه و نزد بناهای استقامتی بلندداشتانه را که در ناحیه سینا جوگیر است از هر گونه پرتو و خزانه‌ریزه‌ها تازه نمودند. گفته می‌شود که چنین تدبیرهای سازنده در دوره دستور و سپارش‌های رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ناحیه‌های آن من بعد نیز با جلب کارمندان و فعالان روزهای استراحتی ادامه داده می‌شود. کارمندان شبکه‌های گرمایندگی شهر دوشنبه دستجمعانه با یک دلگرمی بهر تازه و آزاده نگاه داشتن گرد و اطراف کارخانه پرتوها را جمع نموده گرد و اطراف درختان را نرم کردند. در جریان معرکه آبادانی در برابر نرم نمودن بیخ نهالان و درختان آرایشی و میدان‌های سبزکاری اینچنین تنها اطراف حدود کارخانه را نیز تازه و گرد و اطراف درختان سوافکن را با محلول آهک یا
ранг сафед намуда аз ифлосиҳо пок карданд. мутахассисони соат чунин амалро барои дур шудани ҳашаротҳо аз дарахтони сӯафкан муфид арзубӣ мекунанд. ташкилу баргузории ҳашарҳои умумӣ ва ҷалби кормандони муассисаҳои мазкур ба корҳои ободонӣ барои боз ҳам тозаву озода гардидани як гӯшаи шаҳр мусоидат намуда, бо ин роҳ ободии як канори шаҳр таъмин мегардад. бино ба гуфтаи масъулони шабакаҳои гармидии шаҳри душанбе, чунин ташаббусҳои ободониву созандагӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе дар корхона гузаронда шуда, кормандон фаъолона ширкат менамоянд ва дар корҳои ободониву созандагӣ саҳми босазо мегузоранд. шинодани дарахтони сӯяфкан ва сабзкорӣ на танҳо маконро зебою дилрабо мегардонад, балки вазъи экологиро дар ҳолати мӯътадил нигоҳ медорад. пас ҳар яки моро зарур аст ки дар тозаву озода нигоҳ доштани гирду атрофи хонаву корхонаи худ саҳмгузор бошем. дар рӯзи дуюми мусобиқаи Qingdao Grand Prix 2025 дар чин кишвари моро Масъуди Аҳмадзод, Абубакр Шеров ва Сомон Маҳмадбеков намояндагӣ карданд. Масъуди Аҳмадзод мақоми панҷумро ишғол намуд. Сомон Маҳмадбеков ҳафтум шуд ва Шеров дар аввалин рақобат ноком гардид. ёдовор мешавем ки 28 сентябр Ҷаҳонгир Маҷидов ва Виктория Кисилёва кишвари моро муаррифгар мебошанд. дар ин мусобиқа Тоҷикистон як медали нуқра ба даст овард ки онро Обиҷебов дар вазни то 66 килограмм соҳиб гардид. биёед бо як садо ба дастаи ватанӣ нерӯ диҳем. дар давраи дуюми марҳилаи гурӯҳии Лигаи чемпионҳои дуюи Осиё дастаи Истиқлол бо тими Гоаи Ҳиндустон бозӣ мекунад. ин дидор рӯзи 1 октябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир гардида соати 18:45 оғоз меёбад. қаҳрамони мамлакат азм дорад дар дидори даври дуюм бар муқобили дастаи Гоа бозии хуб нишон дода таъби мухлисонро шод гардонад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт дар фарҷом бароятон саломатию сарбаландӣ орзумандем. хайр, пирӯзманд бимонед.